Nelson Rurira Mandela yari umunyapolitike n'impirimbanyi ku burenganzira bwa muntu, akaba yaramenyekanye nk'umuntu wabashije kurwanya ivangaruhu rya apartheid ryakorerwaga abirabura muri Afurika y'Epfo. Ibi bikaba byamugize intwari ku isi yose, ndetse akaba yarabaye na perezida wa mbere w'umwirabura w'iki gihugu. Iyi ni Getso TV, naho njye Digashonga Yves Valentin, bahaye ikaze. It's hard to be that type of human. I think one of the attributes of a leader. Asked, what is your name? I told him my African name, Kholislas. He says, no, I don't want that one. You must have a Christian name. So I say, no, I don't have one. She says, you are, from today, you are going to be Nelson. Nelson Madiba Mandela yavutse tariki ya 18 Nyakanga mu 1918, avukira mu cyaro cya Mvezo ni muri Umtata. Akaba yarahawe izina rya Rorira, ijambo ryo mu kirimi cya Xhosa, ni ukuvuga gateza bibazo. Ariko nyuma aza no kongeraho izina rya Madiba ariko mura ku bwoko bwe. Izina Mandela akaba yararikuye kuri sekuru w'umuhungu w'umwami Ngubengcuka wayoboraga mu duce twa Transkei. Mandela yakoranye na bashiki be babiri mu cyaro cya Kunu, aho mama we yakomokaga. Akaba yarakundaga gukorakoranya abantu b'abasore b'urungano. Ababyeyi be bose ntibari bazi gusoma no kwandika, ariko nk'abakristo b'abametodiste nyina yamujyanye mu ishuri afite imyaka 7 y'amavuko. Nyuma yo kubatizwa muri iri dini, umwarimu wamwigishaga yamuhaye izina rya Nelson nk'izina rya gikirisitu, niko kwitwa Nelson Rurira Mandela, ndetse bongereho na Madiba. Arangije amashuri abanza n'ayisumbuye, Mandela yize kaminuza muri University College of Fort Hare, aza kuhirukanwa maze akomeza muri University of South Africa. Akirangiza yatangiye gukora nk'ushinzwe umutekano mu birombe by'amabuye y'agaciro. Aha yahakoraga niga amategeko muri University of the Witwatersrand, aho yaje gukora impamyabushobozi mu mategeko nyuma y'imyaka irenga 40 yaramaze ahiyandikishije, kuko yabonye impamyabumenyi ari muri gereza mu 1989. Nelson Mandela yinjiye mu ishyaka ryaharaniraga uburenganzira bw'abirabura ANC, ni ukuvuga African National Congress mu 1944, aho yahise ashinga umutwe w'urubyiruko w'iryo shyaka. Muri uwo mwaka kandi yashatse umugore we wa mbere Evelyn Mase, babyarana abana 4. Uwo mugore baje gutandukana mu 1958. Yari umusore w'intarumikwa, dore ko yanakinaga umukino njyarugamba w'ibikonjo, ibi dukunze kwita box. Mandela yaje gukorana na Olivier Tambo, undi mwirabura uharaniraga uburenganzira bw'abirabura muri Afurika y'Epfo, maze bashinga ikigo cy'ubwunganizi mu mategeko mu 1952. Muri uwo mwaka kandi yaje gufungwa hamwe n'abandi 19 nyuma yo kwigaragambya bamagana amategeko yari ababangamiye, dore ko amenshi yarabangamiye uburenganzira bwabo. Byarakomeje, Mandela akomeza gukurikiranwa nk'umwe mu bayobora imyivumbagatanyo y'abirabura basaba uburenganzira. Urubanza rwabo rwamaze igihe kirekire, ari nako abandi benshi bagenda bigaragambya. Muri icyo gihe Mandela yaje gushakana n'uwitwa Winnie Madikizela, maze babyarana abandi bana 2. Nyuma yo kubona ko imyigaragambyo, kwandikira abayobozi ndetse n'ubundi buryo bwari bwo bwose bwari bwananiranye, Mandela yatowe na bagenzi be kugira ngo azayobore urugamba rwo kwibohora. Uru rugamba nirwo bise Umkhonto wesizwe, bisobanura ngo icumu ry'igihugu. Mandela yaje guhindura amasezerano, anahindura amazina ye, yitwa David Montamayi, maze azenguruka ibihugu byose bya Afurika ndetse n'Ubwongereza, aho yakusanyaga inkunga yo gutegura iyo ntambara. Yanakoze imyitozo ya gisirikare muri Maroc ndetse no muri Ethiopia. Nyuma afungwa ku itariki ya 5 Kanama mu mwaka w'1962 azira kuba yarasohotse igihugu nta ruhushya, ndetse no gushishikariza abakozi kwigaragambya. Icyo gihe yakatiwe imyaka 5. Mu rubanza yari arimo n'abandi 9 yahavugiye ijambo ritazibagirana. Yagize ati, narwanyije ukwishyira hejuru kw'abazungu, narwanyije ukwishyira hejuru kw'abirabura. Mfite igitekerezo cyo ko dushobora kubana mu mudendezo, ubwumvikane na demokarasi, aho buri wese yaba afite amahirwe angana n'ayundi. Iki cyizere mfite nzakomeza kukirwanya no kugiharanira, kandi niteguye kuzagipfira. Ku itariki ya 11 Kamena mu mwaka w'1964, Nelson Mandela ari kumwe n'abagenzi be 7 bakatiwe gufungwa burundu. Abo bandi ni Walter Sisulu, Ahmed Kathrada, Govan Mbeki, Raymond Mlaba, Dennis Combet, Elias Motayedi na Andrew Mlangeni.
batandatu muri bo bahise bajyanwa muri gereza ya Robben Island. Mandela yabaye muri iyo gereza kugeza mu 1988 aho yimuriye mu yindi yitwa Victor Webster Prison aho yari agiye kwivuriza indwara y'igituntu. Mandela yaje kurekurwa ku itariki ya 11 Gashyantare mu mwaka w'1990, igihe kitazibagirana mu mateka ya Afurika ubwo kwishyira no kwizana ndetse n'uburenganzira bw'umwirabura byari bigezweho. Umwaka ukurikiyeho yaje kwiyobora ishyaka rya ANC maze ahabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel hamwe n'uwari perezida wa Afurika y'Epfo icyo gihe Frederick W.D. Craig. Mandela yatorewe kuba perezida wa mbere mwirabura mu mateka y'iki gihugu ku itariki ya 27 Mata mu mwaka w'1994, anatsinda amatora, maze ukwezi kwakurikiyeho aba perezida wa mbere w'umwirabura wa Afurika y'Epfo. Dore uko Nelson Mandela yageze mu mishyikirano. Mu mwaka w'1988 Mandela yari amaze imyaka 23 afunzwe, nibwo bwa mbere yarashyizwe mu buroko bwisanzuye, ariko asanga agiye mu bwigunge kuri bagenzi be bo muri ANC bari basanzwe bafunganywe. Ubwo bwigunge nibwo bwatumye yerekeza umutima ku rundi ruhande, atekereza guhura narwo. Ubwo igihugu niko ibintu byagendaga birushaho gucika. Imyigaragambyo, gufungirwa ubusa, leta y'abazungu yavugaga ko itazigera ishyikirana n'ibyihebe by'abirabura cyane abo muri ANC. Abayobozi ba ANC babaga hanze nabo bakavuga ko batazigera bashyikirana na leta nzungu mu gihe cyose ivanguramoko rizaba rikirangwa muri icyo gihugu. Buri ruhande rwabonaga ko urwarwo rugiye kujya impaka n'urundi, buri wese yabaga ari umugambanyi. Nyamara Mandela yaje gukoma nta ruhande na rumwe wari washobora kuzatsinda, kandi akabona ko aho ibintu byari bigeze ari amakimbirane ahitanaga n'inzirakarengane zitabarika. Yari azi ko nta bagenzi be bari bafunzwe nkawe batashoboraga kwemera kuvugisha leta nzungu. Ibyo ntibyamuciye intege, yafashe icyemezo cyo guhindura inzira. Aho mu munyururu Mandela yaje kwandikira minisitiri w'ubutabera amusaba ko bahura kubera ikibazo gikomeye. Ibaruwa ye ya mbere nta gisubizo yabonye. Nyuma y'iya gatatu uwari intumwa y'uwo muminisitiri ubwe amusobanura mu buryo burambuye amateka n'intego za ANC n'icyateraga ANC na leta y'abazungu. Hakurikiyeho guhura kenshi na kenshi ariko mu ibanga. Mandela ntiyigeze agira uwo abibwira. Minisitiri w'ubutabera amumenyesha ko hari igihe agakipe k'abazungu kagiye gakorana nawe mu ibanga. N'icyo gihe gusa Mandela yabibwiye bagenzi be bari bafunzwe, nabo baza kubyemera, ariko babyemera bagononwa. Yabimenyesheje n'abayobozi ba ANC bo hanze y'igihugu. Mu mwaka w'1988 k'agakipe k'abazungu na Mandela bahuraga buri cyumweru. Babanje kujya bishishanya, ariko buhoro buhoro baza gutinyukana, kuko mbere abazungu batega ko abirabura bifuzaga kubaka umutungo maze bakawujugunya mu nyanja. Ku itariki ya 4 ukwezi Nyakanga mu mwaka w'1989 Mandela yahuye rwishwa na Perezida Botha uw'abirabura bitaga Buzungu kubera ko yabateraga ubwoba. Muri uko guhura kwa mbere bashoboye gusangira icyayi, baganira ku bintu bisanzwe nko mu mico y'Abanyafurika y'Epfo. Mandela yasabaga ibyiciro bibiri. Icya mbere cyari kujya mu mpaka ubwazo, bakabanza bakamenya amateka ya buri ruhande, ibyababayeho, ibyifuzo cyabo ndetse n'ibindi. Ubwo hari ukugira ngo haboneke umwuka wakorerwamo icyiciro cya kabiri cy'imishyikirano nyirizina. Nibwo abantu ba buri ruhande bashoboye kumenya aho bari bahanganye, bamenya ko ari abantu nkabo. Mu mwaka w'1990 Madiba yashyize arafungurwa kubera igitutu cy'abirabura bakoraga imyigaragambyo ubutitsa. Ibyo akaba aribyo byatumaga kwibona Afurika y'Epfo bigora abazungu. Ikindi kandi amahanga yose abigiyemo n'umuryango w'abibumbye yari yahaye Afurika y'Epfo ibihano mu rwego rw'igihugu ndetse n'ubukungu, ku buryo ibicuruzwa byaturukaga bitagurwaga ku isi babiha akato. Ikindi kandi cyatumye afungurwa n'icyizere cyari gitangiye kuvuka hagati y'abari bashyamiranye. Imishyikirano yarakomeje kugera ku matora y'umwaka w'1994. ANC yakomeje gusubika imishyikirano inshuro nyinshi, ariko igakomeza kuburana mu ibanga na leta nzungu. Nyuma igakoresha imyigaragambyo ngo yotse igitutu iyo leta kugira ngo imishyikirano ikomeze ku mugaragaro. Icyakora kugira ngo imishyikirano irangire no kugira ngo habeho ubwizerane hagati y'abazungu n'abirabura, ANC yiyemeje kuva ku izima ku bintu bibiri. Icya mbere, yiyemeje kureka gukomeza kurwana ikoresheje intwaro. Icya kabiri, yemera gukorana n'abazungu muri guverinoma y'ubumwe bw'igihugu. Itegeko nshinga ry'inzibacyuho ryashoboye kujyaho ku mpande zombi, riva gufatanya gutegura amatora, nayo yaje kuba ku ya 27 z'ukwa kane mu 1994. ANC imaze gutsinda amatora, Mandela yavuze ko ubu akazi ari ko komora ingoma no kunga abaturage bose cyane abo muri Afurika y'Epfo. Intambara yo kwibohora yari igamije gukuraho agatsiko akanaka cyangwa ubwoko ubu n'ubu, ahubwo yari igamije kuvanaho imitegekere mibi yatumaga bamwe batoneshwa abandi bakaryamirwa. Mandela yayoboye manda imwe
maze mu w'igihumbi na magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda ntiyongera kwiyamamaza. Kuva icyo gihe yagiye agaragara mu buzima butandukanye bw'igihugu cye, akomeza guharanira demokarasi no kurwanya akarengane aho kava kakagera. Ubuzima bw'izabukuru bw'uyu mukambwe ntibwigeze bumworohera, dore ko igihe kinini yabaga ari mu maboko y'abaganga arwaye kubera indwara zo mu buhumekero zatewe n'ingaruka zo gufungwa, bigatera kenshi ubwoba abatuye isi ko yaba agiye kwitaba Imana, ariko Uwiteka agakomeza kumurinda. Tariki ya 5 Ukuboza mu 2013 nibwo urugendo Mandela yari amaze kugenda ku isi rwarangiye, akaba yaritabye Imana aguye i Johannesburg azize indwara zo mu myanya y'ubuhumekero. Hari hashize iminsi 2 gusa umukobwa we makazi we Mandela avuze ko Mandela agifite agatege, nyamara mu masaha y'ijoro ku itariki ya 5 Ukuboza nibwo byamenyekanye ko umukambwe Mandela yamaze kuva ku isi. Ibi bikaba byarese byemezwa na Perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma kuri televiziyo y'iki gihugu, aho yasabye abanyafurika y'Epfo ndetse n'abatuye isi komeza kwibuka ibikorwa bitandukanye n'ubutwari uyu mukambwe yagaragaje mu kugeza Afurika y'Epfo mu bwigenge. Nelson Mandela yitabye Imana afite imyaka 95 y'amavuko, akaba yaragiye agaragaza ibikorwa by'ubutwari byo kwamagana akarengane kakorwaga abirabura, cyane cyane ivangura rishingiye ku ruhu apartheid ryakorwaga n'abongereza bakolonizaga igihugu cya Afurika y'Epfo. Urupfu rwa Nelson Mandela rwanyeganyije isi yose. Nyuma y'urupfu rwe bamwe mu bategetsi ndetse n'ibyamamare baba bakomeye ku isi hirya no hino bahise bohereza ubutumwa bw'akababaro bwo gufata mu mugongo abanyafurika y'Epfo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ukuvuga Barack Hussein Obama, yavuze ko nta wakwirengagiza ibikorwa by'indashyikirwa Mandela yakoze, kuko ngo atari buri wese bakora nk'ibyo Mandela yakoze. Naho Ban Ki-moon wari umunyamabanga mukuru wa ONU yavuze ko isi ibuze umuntu w'ingenzi kandi uzahora wibukwa, ngo kuko abona ntawe wamugereranya nawe, cyane mu bantu bagaragaje ubutabera atitaye ku cyubahiro yari afite, aho yemeye no kuba yarabifungiwe. Ubuzima ndetse n'ibikorwa by'umwihariko bya Mandela byagiye bikoreshwa hirya no hino, cyane cyane mu batuye isi. Ubuzima bwe bwararirimbwe ndetse bukinwamo na filime nyinshi. Iyo nyuma iherutse gukorwa ikaba yari ishingiye ku gitabo yanditse akiva muri gereza, yitwa Long Walk to Freedom, yagiye hanze mu 2003, ikaba ikinwa n'umukinnyi wa filime w'umwongereza Idris Elba. Mandela yashatse abagore benshi, ariko abazwi ni 3 aribo Graça Machel, Winnie Madikizela, Evelyn Mase. Akaba yarasize abana 6, ni ukuvuga makazi we Mandela Amwar, Zemani Mandela, Maktato Mandela, Madiba Tembekile Mandela, Zindiziswa Mandela ndetse na makazi we Mandela. Iyi ni Getor TV, waguteguye iki cyegeranyo ni Gashonga Yves Valente. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira kuri Rwanda ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ntibagirwe gukora share ku nshuti zawe. Ndabashimiye.